musika enkoda no ebie school ebie last week this week so ebinim ebie me so is akwa yesika sem ba bia osika akwa bu sika na frapata me so enne me ma opportunity se obe dial star 439 hash now fe ode vim and vigor ede 5 Ghana cedis aka option number 3 no abeju sika dia gu botom answer na me sorry so anopai no me hwe se me ma mo kakra ede ahwemo ho na mo so matumi ede ahwemo ha fa ansana me kojo abetena se na wasom ede dwumade na ato aso ma mo ma fast the PSA emma ya dwumaku a wonum aso yasne mu doc activated charcoal powder enkomo ena me no ebo no ena no pai sebe wo wonum ewo nka wo se aye green red yellow any brownish color biano de metumi de ama wo ebeboa na wo nso so sa enumka ene sebe wanumu a enhyeda nya akoro na oseso nya akono de obetumi ede asort ho out eye doc activated charcoal powder okọ drugstore bi wo ho okọ pharmacy shop bi ebi wo ho e na okọ shops enketenkete no so a ebi e wo ho odo okọ akache omo se upe doc activated charcoal powder bi na de tool paste no so e de brush a uyu ketrema so fin na yi nka firi wanumu no na osan so e de apose so ama ose aye white aye akono na ugina bedwam esra wonya gudro e de asriye na so atumi adwo 3 points e de akọ ene obi abeji atomu se galamse agiye nsase agiye nso aboso enti nso ayenum koyeyem de yedi koyeyem yade woye nipa nso a wontumi nka se ote ase no wonum nsuo den ya benum nsuo forget se nso a wonum na bottle water masa ni nyina ye lalu mesrew yiro ho na de num nsuo no nanso wonum no kai se ubahwe doc activated charcoal powder echa kwan na unum bi atisa no prank wa hwusia wie na ode atremienu agu cup mu ahono no wanom abo no guna uwi a some few minutes no wadidi na akọ wadwuma ubedru fie anyimre so ansana abeda no watwusia wie abeda no wasan so ahono mienu guna no wanom ade achi ho dende no de memawo kwata by 1 week bo se o system no ahyase eye adwuma esan so respond biem amu se yes yawo enuro ni bi ho no aye correct pa Christmas nkrofo didi papa emu kwe emu ayi empetehye ene ensane nuane ahodo aka de wudi ye bia forget it entumi nyohu akobobwa wo yamba bia doc activated charcoal powder hold muntinum onunum bia betiesio na ayi fin bia ebe show yam na ede wo haw ebe bro me pa shop se medical canon okwa obenya bi na watumi ato je telephone number si na frɛ na wo ne pani oda doc activated charcoal powder no eni nkomo numbers no 059 820 6885 and 02066166620 ofra ye no ebedi enkomo madika catch us shop bia se eton nuro wo mu supermarket ye ton ne manema wo mu okwa doc activated charcoal powder no ebi wa no pefre no na catch us tagos order na se papa eye na divine mixture so abusuafo ye tu chepa for e dia ma divine say divine aba ye household names esanse ubabia beko bia kofie bia mu a ye bo divine din babia beko bia empanative divine edge the 3 points wo ho dining table no so divine wo ne 3 points e wo ho no esan say enu papa ene oba sebe ukwa fichira na wa feel se ma mansan hu dia wo na mu se bia sebe wo bosumi waduru so no sa oha wo nya we divine no ase e ba betu obebu nsa akono abra wo mfo haw ene amano bia emu enti ukwa ya na wa pe divine eno ne bi atom obi wo ho no na fu edi nanim e chen kure ankore boto ene ede ahye na fum me so no nom divine eno ne bi na ebe sane ma uhunam bia na oyefunu no ebe to so fom na wo so anya nkrofo flat tummy ebi na wo so a honam ye e haw wo wontumi na na judasio mu so unya divine eno ne bia ebe siesio ne be ye oye obi wo ho no akoko mankenaji na nim ba bi de aboso ma sebe mede ba bia yentumi modi nso age ho no mu nyina e de aboso unya bi de no mu a ye oye infections ahodo de ye odepoa eye syphilis eye gono na hepatitis nyano nso ase betu e de ama wo a omoja so ate wo a onipadua no fon na wo fon nanso obi wo so a ne ba bi aye kese e che ne ba bi a mepacho unya divine no mu a ebesiesu ne bema ba bi a hye kama na ho be ya akono nanso wajo 3 points eye mane memedru hypertension for mununum bi ye e na mo so mo diabetes so mununum bi a ye e wo control so eye calf pharmaceutical limited for na kofa papa ede aba onu omo nkasa e was 0244 422 297 and 0244 990
536 ofra ye no ebedi nkomo drugstore bi eben wo bia no so wokwa on sabetumi akabi mama ye ni awoda kakra na ye ba afa ya bedi cash aton nkomo na no pay ya ma osika sem so atumi akoso eye ede ama adaro ma se production ready ya ye hyaase na ye birthday di kan ye fa enhihye so emfa man me ma me ba ko oye me nana oye me bibia pacho piem ewo adan ohui royals wodimu akotene ti nana ohui royals ene eye wawoda nyame on show pa nyame on show no onye okese on show no onye okese won koso ma onye kese wose ne oye simple breakfast bi na nyame aduma next month Easter ni mu e na obehye daddy birthday ni wada enti mama baby obi a happy birthday to you makola for ne mana mudi dwele nyampacho no pe mu frɛ no na mo ma no happy birthday ye nyina ye do papa nyame shapa ye next person so Alex Ofori oh Iraq right if Fati Ahmed ho pacho ene wawoda happy birthday to you darling nyame o sha no onye okese onkosoma wani swade hunu okese ye ne okokwa mu mpaye a wo bobia no enkoyie emfa ema happy birthday to you Alex from Fati Ahmed enode emam na ene Miss Benis Chumesi uye nurse ni ewo Manso Health Center Manso Health Center Eastern Region right yes pacho ende wa woda happy birthday to you Alice nyame on show na onyo kese pa ko sise obeye kese pa nyame en show enti ne so far so good omo omo birthday na ya bom shine kama edi amo omo no enti afa ye hwe na ye moa mo na mimi be pesca ti so pesca ne bi fagu botom na yenko yenim abuchafo no pay ye the vim and vigor dial star 439 hash ye the vim and vigor dial star 439 hash na me pacho ye the option number 3 hono ye the 5 Ghana cedis alcohol mo anopay ene ye ma 1000 on say Mondays ye free Mondays ba obia ye hye obia bottom aye dry ene say minim sa asore ba e de mam kokko adi nyesa me ameti hei me kwan me wiam goye bless me kohram me pesa me hramunti me wo kakra e wo me mobile phone no so me momo no empty no enti anopa me jagum me be jan 5 me be jagum no wo a wo fi a wo hwe me wo a wo tika mu a wo hwe me e wo